ndasuhuza buri muntu wese nkurikiranye kuri channel yitwa Kanyenyeri TV, nashaka subscribe, like, comment and share. Abantu 81 bamaze gukora subscribe, ndabashimiye cyane, murakoze cyane. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe amakuru arimo aravugwa mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Niyo makuru tugiye kugira gute, niyo makuru tugiye kugira gute kureba. Reka dutangire tureba n'inkuru zose ziri kuvugwa kuri uno munsi. Inkuru ziri kuvugwa mu byaranze amakuru kuri uno munsi ku itariki 17. Inkuru gezeho saa 4:20. Ni kuvuga ngo Somalia abasivile basahuye intwaro ziremereye nyuma yo gutega imodoka za gisirikare. Ani makuru ari kuvuga kuri tariki 17 yanditswe kuri saa 3:2. Raporo ya Loni irashinja Korea ya Ruguru gukoresha uburetwa abaturage bayo. Ni amakuru kuri no munsi yasohotse saa 2:30. FPR nikiriye andi mashyaka mu matora y'abadepite n'amajwi 62.67. Niyo abadepite bagize amajwi 62.67. Turacyakomeje amakuru. Equator, toni 6 za kokaine zavumbuwe mu bitoki byari byoherejwe mu Budage. Amakuru perezida Legionnaire wa Madagascar yashimiye Perezida Kagame watsinze amatora. Indi nkuru yanditswe saa 8:27 USA hatangiye iperereza rigamije kumenya uko umusore yageze ku gisenge yarasiyeho Trump. Amakuru yanditswe ejo ku itariki 16. Kaliko saa 10:33. Umunyamakuru yarasiwe mu myigaragambyo yo kwamagana Ruto ku butegetsi. Ni makuru yanditswe ejo saa 10:26. Kenya, umuntu umwe yishwe mu myigaragambyo yongeye gufata intera. Twakomeje. Zimbabwe, abana bishwe no guhera umwuka kubera imyotsi. Nduhungirehe yakwenye muyaya wanenze uko amatora yagenze mu Rwanda. Burundi, inzara iraca ibintu muri gereza nkuru ya Ngozi. RDS, imfungwa hafi 100 zaturutse gereza nkuru ya Manono. Amakuru yanditswe ejo ku itariki 16. Afurika y'Epfo hadutse inkongi y'umuriro yaguyemo abatari bake barimo n'abahigi. Yanditswe ejo ku itariki 16. Perezida Kagame yavuze ko ubu igikurikiye ari gushyira mu bikorwa ibyo yasezeranyije. Gambia, abadepite bateye utwatsi umushinga w'itegeko rishaka kugarura gusiramura abakobwa. Numva ari ibintu bitabaho gusiramura abakobwa. Trump, inkuru yanditswe ejo. Trump yahisemo uzamubera vice president natsinda amatora. Trump yahisemo uzamubera vice president natsinda amatora. Kayonza, ni inkuru yanditswe ejo. Kayonza, asaga miliyoni 65 agiye gushorwa mu bikorwa byo guhinga imyaka. Ni inkuru zanditse ejo. Nyuma yo kurusimbuka, Donald Trump yemeje ko azahagararira
abarepubulika mu matora. Muranditswe ejo kuri 15 Perezida Kagame yanikiye abo bari bahatanye mu matora harimo Dr Habineza yemera ko yatsinzwe. Indi nkuru yanditswe ku itariki 15 Nyabihu gitifu w'umurenge yatawe muri yombi akekwaho gukubita inzego z'umutekano. Nshimiye cyane, Imana ni umugisha. Buri muntu wese ndamwibutsa gukora subscribe, like, comment and share. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Naho amakuru nakagaruka kuko amakuru ntabwo yasaza, amakuru nakagaruka. Murakoze cyane. Thank you my people. I like them. Murakoze cyane.